Nako ke ya bosupa dikgang ke tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone ke o lebile Samoka a re bole ditlhogo. Le kana la sipa le tlhatlhella banni ba Old Naledi ka tsamaiso ya kgwebo. Merwalela e baka dintsho tsa matshwiti-tshwiti a batho kwa Indonesia. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa mabole se emelela go ya Dubai go tsenelela kgaisanyo ya World Championships. Ntshelo ke la ga Thato Kgosimore o tla re neela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse Phetiša Shobanyane o ranela ka pua diatlhe tsong ka mogela a bodi amogele be go ntlha re bagwebi ba Old Naledi le bao ba ba eletsang go simolola dikgwebo ba kgothaditswe go kwadisa dikgwebo tsa bone ka ga molaong ka jana go ka ba thusa ba setse ba batla madi go atolosa dikgwebo tsa bone seo se builwe ke mookamedi wa lekanana la sipa Re Godfrey Molefe bošeng kwa letsholo la go ruta banni ba ko ka ditsamaiso tsa kgwebo ke letleletse Somolekae wa bega. Go ya ka dipatlisiso tsa statistics Botswana lefelo la Old Naledi le na le palo ya batho ba le bantsi palo ya batho ba feta 18,000 mme ebile mo palong eo go na le palo e kwa godimo ya bagwebi ba dikgwebo tse di kwadisitsweng kgotsa di sa kwadisiwa. Re dumela gore gone go ikwadisa re go bapisa le go sa ikwadisang ga kgwebo go ka bula mabati a mantsi mo kgwebong dilo tse di tshwanang le gore e tla re gongwe o re wa go adima madi o boto wa gote re batla bank statement ha o sa ikwadisa ga go ka kgona gore o e ntshe ka gore ga ona yone mme go sa re gore tse leng gore di a batliwa mo bank statement ga ona tsone. Business name ha o e tshwantshanya le komponi e motlhogo go comply ga teng ga go tsenye dingalo ga gona mo go teng annual return ya ka ke tlhola ke utlwa re complain ka tsone ke a itse gore it's one of the questions that is going to come from the floor gore me ntlha o re imetsa 500 pulo di annual return ngwaga le ngwaga dikgwebo tsa rona di sa reng ha o tshwantshanya komponi le business name re require hela kana re tlhoka hela gore every 3 years o tle go shahatsa information ya gago. Lekalana la sipa le la supa fa mo dingwageng le dikgang tsa benggae ba ba tseelwang dikitso kgotsa dithamo kwa ntle ga dipoelo dipe mme go le botlhokwa gore di sirelediwe gore di ba tswele mosola. Dikitso tseo di a kwadisiwa go rona gore re go sireletse ka gore go re thusa gore yaanong ha ene o na tsile o a simolla go gweba ka kitso ya gago re kgona gore jaanong e be re tsaya dikgato tsa semolao gore mme ga o gweba jaana o dirisa kitso e rra kana mma o tshwanetse gore sengwe monga kitso eo a je sengwe mo go se leng gore o se go boleletse dingaka tsa rona tsa setso bontsi ba bone ba setse ba di kwadisitse kwa ka go harologana tse di supang gore di alaga malwetse a rileng a harologane. Boeteledipele jwa Old Naledi bo ne jwa leboga lekana la sipa ka dithuto tsa bareng di tla tswela banni mosola. O ipotsa dipotso gore dilo tse di tshwana tsone tsa batho ba sipa ba tla itse jang ba tla utlwang ka mananeo ga ba satle mo kgotleng mme ebile go tshwenya ka gore bontsi ba banana ba ga ba bereke ga o ka tsena mo motseng mo ba tletse mo motseng ga gona sepe se ba se dirang mme ha ne le nna bone nke be ra gona le sengwe sa go tshwana le se batla mo kgotleng batla go itseela ba go isimolola dikgwebo ka ra gona ditiro. Banni ba Old Naledi ba kgothaditswe go tswelela ba ithuta ka ditsamaiso tsotlhe go tila go tlola melao ya ditsamaiso tsa kgwebo. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Mo tshwarella mogolwane wa Botswana Housing Corporation mme Pascaline Sefawe a re morago ga ditlhatlhegelo tsa ngwaga wa madi o fetileng kompone eo jaanong e tsile ka maano a go bona dipoelo mme Sefawe o buile seo mo phuthegong le babegakgang mono bošeng a tla tsaka gore go a itshupa gore maitlamo a bona a ka ntsha maduo a mantle amogela molatlhegi wa bega. Wa 2025-2026 o tloga ya bokhutlong makalana ka go farologana a le ba kwa morago go itsheka le go bona ka fa ka tokafatsang ditirelo tsa one ka teng. Botswana Housing Corporation le yone e netefatsa fa ntshapego ya yone mme itebagantse le dintlha di tshwana ditogamano tse di ka thusang kompone eo go dira dipoelo tse di bonalang. We recently released our financial statements.
bošeng jaana re ile ra ntsha pego ya rona ya madi re dirile 700 million pula ka ngwaga wa 2022 re ne ra iponna phokotsego ka 2023-2024 go ya ko 510 million seo e le ka ntlha ya go wela tlase ga ditiro tsa dikago fa go na le kwelotlase mo ditirong tsa puso tsa kago seo se ama letseno la rona mme re ne ra bona koketsego ya 740 million pula ka ngwaga wa 2025 re solofetse go dira madi a kana ka 550 million mo ngwageng wa 2026 mme se gape se rotloetswa ke ditirelo tsa puso. But that is also driven by government activity. You will note that currently the current economic environment is not favorable. So it means that government is cutting on spending, it is cutting on projects. Mo ngwageng mo fitileng wa madi Botswana Housing Corporation ile ya nna le tatlhegelo ya 102 million pula pele ga lekgetho mme jaanong komponi e ya tla ka maano a mangwe a go fokotsa ditshenyegelo le go netefatsa fa ba nna kele tlhoko thata fa ba ntsha ditirelo. Amogela Molatlhegi, BTV News, Gaborone. Ratoropo wa Jwaneng re Roni Khantsima kwa re thulaganyo ya go dira mabolokelo a leokwane e ba itshwaraganetseng le moepo wa Jwaneng ga mmogo le Botswana Oil e tsweletse sentle ha bua mo phuthegong ya khansele ya bofelo ya monongwaga re Ntsima ko tlhalositse fa go tshwaraganela ditlhabololo tsa toropo go ka ga itsholelo ga tlhama ditiro le go godisa dikgwebo. Emmanuel Rapoa. Lentswa toropo ya Jwaneng engwe ka bontsi jwa batho ba ba batlang mahulo a matalana fela seemo sa letlhoko la ditiro se santse se tshwenya mme se sa gwetlha khansele go tsepama mo go hetlheng matsekane a ka tsisang ditharabololo go nonotsha matshelo a banni. Engagement with the Botswana Jwaneng Mine and Botswana Oil. Dipuisano tsa rona le moepo wa Jwaneng ga mmogo le Botswana Oil di tsweletse sentle gore re tshwaragane mo maikaelelong a go beeletsa mo kgwebong ya leokwane. Lefatshe le le maleba le setse le le teng le go dira dithulaganyo tsotlhe. Been identified and my technical team is currently working on terms of agreement with our partners. Bagwebi ba ba botlana le bone ba lemogwa bana le seabe se se tona mo go godiseng itsholelo ya toropo. The meeting demonstrated that with our support re lemogile mo phuthegong ya rona le bagwebi ba ba botlana fa ba ka itshetlela sentle ka kemonokeng ya rona. And the establishment of a robust association. Mo bogautshwane re tla bo re bona ile gore ba simolola gone go aga tsone dikago tsone tse leng gore e tla bo ile gore ditaraka tsotlhela tse ile gore di dirisa tselo yone ya Transkalahari di tla bo di ema gone ho mme re soletse gore yone project yone o tla tlhama mebereko hela thata. Makhanselara ba nna le sebaka sa go tsibogela pego ya garatoropo. Ne ile gore le khansele rena mereme pele ka go tsenya di-interest mo di-ratings motho a lebagane le sekoloto sa gagwe hela a se ka ga tloga a kgojwa marapo ke mokgwelela wa di-interest ka gore ke one ko bohelong o irang less collection. Wa lebega gore toropo e mine wa Jwaneng o tsere maikarabelo a gore ba ge strategic reserve ya oil mo Jwaneng. Jaano ke gone go supa gore bagwebi ha go ntse jalo ke tla go ra gore mine o tlo bo kgona gore o kgone gore o ne productivity thata ka gore tla go ra gore go na le ha go nne le tlhalo ya lookwane go ko mine. E re jaaka ngwaga o setse o tla motsubong khansele ya Jwaneng e na le tse di mmalwa tse setseng e kgonne go di fitlhelela mo mererong ya ditlhabololo fela se se ba busetsang ko morago ke go senya dipone tse leng gore ke tsone tse di bonesang mo bosigong borukutlhi jo bo busetsang maiteko a merero ya ditlhabololo ko morago. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Wa tso santsu libile di kgantsa Botswana Television a re gatele pele go se puso ga borona o kopile morafe wa batlokwa go bopagana le go tswedisa ditlhabololo tsa motse wa tlhokweng ha bua kwa moletlong wa go ipela dingwaga di le 145 motso o ntse o le teng go se ga borona o gateletse ha tshwaragano e le konokono ya go isa morafe kwa isagong entle. Amogela Molatlhegi. Batlokwa ba tsile ka makatanamane go tsena mokete wa dingwaga tse di le 145 ba lengatana go ema kgotsi ya bone nokeng.
phadi leno yona ya masigo tjabo tje gore go ile tsatsi ya gompieno thamaga mathailo tshwentse be lo re etseng thata. moletlo ono o tshwa go goroga ga morafe wa Batokwa mo Tlokweng ka ngwaga wa 1880 o wetsa meletlo e gogileng dibeke go ipelela ngwao ya Setlokwa. Go gatelela popagano molelo wa kgolagano o no a ralela dikgotla tsotlhe go nna segakolodi mo morafeng. Mollo wa gaetsho is a fire of hope. Ke mollo wa tsholofelo, a hope for a good future under the leadership of Kgosi Puso Gaborone. Tsira gompieko re ema re kanotsa dihuba re le Batlokwa re tšhaba e go senang sepe se se ka re thuba, tšhaba e ipelang ikgantsha ka ngwao ya rona e bopagantswa ke ngwao ye e le yone le tlotlo la yone. Moletlo ono o na okangwa ke kgang e mo go yone magosi a matlhano a neng a isa kgang kwa kgotleng ya ditsheko go leka go emisa ba re ga ba rerisiwa e fela magosi a gakolotswe go bopaganya setšhaba. Se se tona sa sentse le tebanya le sone bang Batokwa ke gore le dirise ditso tsa lona gore di le thuse gore le kgone gore le go pele. Se se teng ke gore le sekala la itwa tsebe ke sepe re na le thulaganyo ya re beileng gape ya gore re batla gore dikgosi e le bone ba re dumela ya gore ke bone ba re go kakanyang ba re lomaganya le setšhaba ba nne le seabe se se tona se sa godimonyana mo mererong le tsamaiso ya lehatshe. Tlile ka mo because ga re le Batlokwa re tshwantse re itsane a ke re ditso tsa rona re ka tswa re le Batlokwa mo le mo le gona le mo di different. Re itumetse go se go ba mona re thabile, everything was perfect. Re lebogela moletona o diragetse sentle. Batlokwa bangwe ba nne re sa ba itse. Iputsa ke le motlotlo. Re ntse dingwaga tse dintsi mo Tlokweng tsa me bontsi ba sona ga ke le 71 yone Tlokweng mo nakong ya mpiene ga ke is 145 years. Ono o wela jaana ka go tlotlomatsa ngwao ya Setlokwa mme mo letlhakoreng le lengwe o tlama morafe go itsheka-tsheka go dibela le dula gareng ga tse dingwe. Amogela Molatlhegi, BTV News, Tlokweng. Tshwaragano fa gare ga dikomponi tse di ikemetseng ka nosi le dikolo tsa puso go tlhalositswe go na le bokgoni jwa go tokafatsa boleng jwa thuto mo lehatsheng leno. Se se tlhalositswe kwa moletlong o neng o tshwerwe ke ba lephata la thuto kwa Phalape go lemoga le go ipelafatsa le bana le barutabana ba ba dirileng sentle kwa kgaolong eo. Gabriel Mmereki ka pego. Kgaolo ya Phalape ne tshwere ka bodietsele tsa yone go akgola baithuti bao ba dirileng bontle mo ngwageng wa dithuto wa 2024. Maikelo gape le go rotloetsa ba bangwe go tsaya ditho tsa bone ka thoafalo. It is institutions such as Phalape sub-region that should promote. Maphata a tshwana le la thuto la Phalape le tshwanetse go rotloetsa tshwaragano le tirisanyo mmogo gareng ga bone le bagobi ba ba ikemetseng gore ba te go thusa go tokagatsa seemo sa thuto le go thusa go godisa bana sente go tswa ko tlase. Towards improved academic excellence and motivation. Bana le seabe ba neng ba rotloetsa ka bodietsele ba ne ba kgona ba fenye go ba dile go tala ka diata mme ebile ba ba rotloetsa go tswela ba bereka ka nata. Ba ne ba rotloetsa bana le seabe ba bangwe go nna le seabe mo thutong. The true value of our operations extends far beyond extracting coal. It lies in transforming our resources. Re ikaela go bona gore seabe sa rona se se ka sa helela hela mo go ntsheng magala. Re batla go ipona re tsenelela mo matshelong a batho ba re berekelang ga go bone. Go rotloetsa moletlo o ntseng jaana re netefatsa gore moepo wa rona o nna le seabe mo go buleng ditšhono le gone go bona gore baithuti ba nna le bokamoso jo bo babalesegileng. Empowerment and a stronger future for our learners and our community. The sector strategic plan highlights the fact that improving quality and access requires a robust nexus between the government. Ke batla go supa gore thuto ya motheo e tlhokana le tshwaragano gareng ga bana le seabe le puso se se supiwa ke sethogo sa letsatsi. Go isa thuto ya motheo e bile le maleba go ngwana mongwe le mongwe e santse e le sengwe se re iseng re se hithelele jaaka go supagala ka maduo a thuto mo lefatsheng leno. Substantiated by declining academic performance nationally. Bafenyi ba diatsele ba ne ba ntsha maikutlo a bone ka phenyo ya bone. I was motivated by my school head, Mr. Hadifel. Ke ne ka tiiswa mo ke mogokgo wa sekolo sa me sa go Tau yo neng a mpolelela gore ga ise a tsene le moletlo a na le ngwana wa sekolo sa gagwe yo dirileng bonte. Seo se ne sa mpha maatla go dira ka nata mo dithutong tsa me. That I should make him proud. The results that I got, I want to ke dumela gore maduo a ke a tsere mo dithutong tsa me ngwagola
a ne a atiswa ke go nna le lerato mo dithutong tsa me. Ke dumela gore re le baithuti re tshwanetse go na le seabe se se tona mo dithutong tsa rona, go na le go baya sengwe le sengwe mo barutabaneng hela. On a teacher. My main motivation, I'd like to say it was my mother. Ever since Thotloetso ya me tona ke e bone go tswa mo motsading wa me, yo o neng go tswe bonyenyaneng a ntshupegeditseng gore thuto e botlhokwa. Ka ke na le maikaelelo a go nna ngaka, go nneng teng ga gago mo botshelong jwa me go nthusitse gore ke dire ka nata mo dithutong tsa she me. inspired me to do much more. E re ka maduo a thuto a ntse a wela kwa tlase, bana le seabe ba maleba ba go thile go tsenya letsogo le go nna le seabe se se maleba gore thuto e tee boele ko sedumong sa yone sa pele. Gabriel Mmereki, PTV News, Phalape. Mo tekodisong ya setšhaba ya bošenta Tona Advocate Maboko o gateletse maitlamo a puso a go simolola dithuto tsa STEM tse di kaiwang di tla isa lefatshe leno kwa pele mo maitekong a go araba kopo le tebelepele ya Tona. Sekolo se se batlana sa Morula se gateletse pele ka go simolodisa molao wa dithuto tse di akaretsang dithuto tsa STEM mo baithuting ba ba botlana go ba simolola ba sa le bannye. Ha bua kwa moletlong wa Kabodietse le Bošhe mo tshwarela mogokgo mme Sabina Motlhala mme o gateletse maitlamo a sekolo seo mo go simolodiseng dithuto tsa STEM mo malong wa dithuto tsa bone. Simolodiso eo e ikaelela go tlhatlhelela bana dikitso tsa go nna badiragatsi go rarabolla le tse dingwe go ntsha baithuti ba ba nonofileng ka dikitso. Molotlo o wa kaloso e ne e se molotlo hela mme ne le simolodiso ya go aga Botswana yo o tlhamang yo o itirelang. They are venturing in engineering, maths, health and others. These are their opportunities. Showing the world that Morula can produce excellent learners and excellent Botswana who can stand on their own, not depending on the government. Today, Morula Primary School is bearing a testimony that they do understand the concept of STEM. Everybody is a witness of what we saw here. For indeed, people do understand STEM. And if we can do it along the way, for sure we are going to take our country to high heights. Mafatshe a sele batho ba lekgolo a le mararo le boraro kwa Indonesia ba tlhokafetse ka ntata ya merwalela dikagolo dithoto le tsone di tserwe ke metsi banni ba kopile dithuso ka ba sena kwa ba nnang teng ebile bontsi bo huiseditswe kwa mafelong a hapegileng go batlamela. Thato Kgosimore o go neela tsa metshameko. Ke a go leboga o lebile sa moka maatlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa jalo tsa metshameko e le tsa nako ya bosupa pego e ko setlhoeng. Boramabole ba setlhopha sa setšhaba ba emeletse tshokologong eno go leba kwa lefatsheng la Dubai ko ba yang go tsenelela kgaisanyo ya World Championships. Kgaisanyo e tla simolola kgwedi ya Tshedimontole e le malatsi a le mapedi go tsena e le 13. Phosha o lope molilo ka pego. Setlhopha sa setšhaba sa mabole se rwele ditsholofelo tsa Batswana jaaka se tla bo se emetse lefatshe la Botswana mo kgaisanong e ya mafatshefatshe. Setlhopha se sentse se le mo ikatisong e tseneletseng ya malatsi a le mararo go ya ka mokatisi wa setlhopha Chonga Ntoti ba tlhophile setlhopha se ba lebile maduo a boramabole ba mo metshamekong ya di-National Championship. Ke lebeletse gore le tsone di-world di announceleng ke tsaya kere nako ya teng e siame though malatsinyana teng a na se mantsi ne re lebeletse gape gore kana ne ka se re tsaye bana ko diklabong ba santse ba ipankanyetsa their national championships tse le gore club nngwe le nngwe e batla gore e nne le di-results ka championship so ne re na le hope ya gore ga ba lekwa di-standard tse le gore ba trainwa ka tsone ko diklabong a di different thata le tsa national team. Captain wa setlhopha Kobamelo Molatlhegi yo o tla bong a gaisana mo boketeng jwa 49 kg o tsamaya le batshameki ba bangwe ba le babedi mme ba tsena mo loetong ka maikaelelo a go dira lefatshe leno motlotlo. Takanyo ntse tsamaya sentle le ha e le gore gangwe re ka tswa re tsene like malatsinyana a few e le gona re kopanang as a team from our clubs ne re hetla the championship competition
weekend, so re ready because ne is so re gona na re simolla konteng re tseletsa from what we did go championshiping, and with my teammates mo rena le nyene ka tego khonne go tsa the award ya best boxer and best bout from the tournament and gold medal. Also Revin, his performance in Elokoedim, he managed to get the gold medal mo 51 kg, and also myself gold medal mo 50 kg. So go gateng go a super tota go reng re ntse re ta re le malalaolo. So I trust mo my mates go reng sengwe sone ra go taka sone. Setlhopha se se agilwe ka batshameki ba tshwana le Katlego ke o rapetse wa bokete jwa 54 kg, Ribon Modise 52 kg le captain wa bone Molatlhegi Phosaulo Pemlilo. BTV Sport Gaborone. Fa re tswelela leloko la khuduthamaga ya Botswana National Sports Commission Boikobo Gaolebalwe a re dithuto di tshwana le ya batsamaisi ba metshameko ya Sports Administrators Course di botlhokwa thata ka jana di rotloetsa kgolo ga mmogo le go tokafatsa boleng jwa metshameko mono gae. Gaolebalwe o buile se kwa kalosong ya bao ba baneng ba tseneletse ithutuntsho ya Sports Administrators Course e neng e tshwaretswe kwa Adonsonia Hotel mono Gaborone. Go rata moeng ka pego. Gaolebalwe a re ithutuntsho e na le dingwaga di feta 10 tse tshwarwa e ne ngwekile ba tsaya karolo ba feta 37 mme tsamaelana le maikaelelo a ba Botswana National Sports Commission a go bona batsamaisi ba metshameko ba tsweletse ga mmogo le go atolosa bokgoni jwa batsamaisi ba metshameko ka maikarabelo a kwa godimo. Motsamaisi mogolo wa ithutuntsho eo kana National Course Director o tlholositse fa ithutuntsho e sa remelela fela mo go fetoleng ka fa ba tsaya karolo ba tsamaisa metshameko ka teng, mme gape e ba file dikitso tse di tseneletseng le go godisa bokgoni jwa bone mo tirong ya go tsamaisa metshameko. Nako e ga se fela go itumelela go etsa ithutuntsho ya lona, mme ke sesupo sa mosepelo lo tsereng go dirisa nako ya lona le gone go ikita ka thupana go oketsa bokgoni jwa lona, mme fela gape se ke go direla go godisa metshameko ka kakaretso. Not only to your growth but to advancement of your federations and broader sporting movement in Botswana. Motsamaisi mogolo wa ithutuntsho eo kana National Course Director o tlholositse fa ithutuntsho e sa remelela fela mo go fetoleng ka fa ba tsaya karolo ba tsamaisa metshameko ka teng, mme gape e ba file dikitso tse di tseneletseng le go godisa bokgoni jwa bone mo tirong ya go tsamaisa metshameko. Metshameko e itebagantse thata le lorato le boineelo ga mmogo le seo e letsang go nna sone o le motho, mme gakologelwa jaaka mongwe a kile a re dira seo ka lorato, o se ka wa ya go bereka fela go dira madi, mme o bereke go gasa lorato. Ke leeleletsa tsotlhe tse dintle. If there's a new way of doing things, let's do that and spread mongwe wa batsaya karolo yo gape le moeteledipele wa motshameko wa judo wa Itsile Ichile a re ithutuntsho ya go tshwana le tse di botlhokwa thata ka di ba ruta le go ba fa maele, mme a rotloetsa batsaya karolo go ya go diragatsa tse ba di anyule mo ithutuntshong eo. We speak with one voice, and the most important thing is many a times when you go on a journey, ha o itse go tsamaya le bo mang, nako tse dingwe ha o itse go eteletswe pele ke mang. But it's courses like these where we find ourselves rooted within a community, within a family, all speaking with one voice. Tutuntsho e ya Sports Administrator e ne tseneletswe ke batsaya karolo go tswa mo metshamekong ka go farologana e akaretsa basketball, cycling, judo le tennis. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Ne di le ka lotsa metshameko tsa nako ya bosupa mme a re kgate motlhala re lebetseneng di goga kwa pele. Le kalana la sipa le tlhatlhella banni ba odna le dikatsamaiso ya kgwebo. Mero le leba ka dintsho tsa matshwititshwiti a batho kwa Indonesia. Fa setlhopha sa setšhaba sa mabole se emelela go ya Dubai go tsenela kgaisanyo ya World Championships. Wa itshwana kwa bosupa nne re go tshwaretse hela dilekalo ba tepolwa phi ba latela ka seemo sa bosa.